ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha ogoqile umntwana kwaManqele ithempeli kusefundlela Shumayeli uZulu umkhokheli uMamdletshe ogane kwaManqele bonkosi iyodwa nje ngisempumalanga kukhona insizwa esinayo lapha ekhaya lensizwa bengiyazi kholwa kakhulu kodwa muva ayisalubeke esontweni ihlutha isigundile ayishefi futhi kodwa esontweni alubeki sengiyibuza ngelinye ilanga mfowethu Ncube kwenzekani sathi sesontweni wabuka ndoda kwafana nokuthi akwenzeke lutho kuwe uthi mfowethu Ncube mfowethu Manqele indaba ende ngamncenga ngathi mfowethu Ncube ngicela ungilandise baba ngoba indaba yakho yongayisontweni yangihlukumeza uthi mfowethu Ncube ngizoyixoxa ngoba uwe kodwa yona angazange ixoxele muntu uthi mfowethu Ncube sasizinsizwa zakuleli bandla zelabashe ezintathu uthi besishomene uma kunenkonzo lapho kunenkonzo khona sishomene kuzothi uma sibuya kuleyo nkonzo njengoba kuyinkonzo nje kusho ukuthi intambama kufanele uma behlangana bobathathu ebese bebuzana uthola amakhosazana amangaki uthi mfowethu Ncube ngelinye ilanga kubo bobathathu kwase kuba khona ogulayo wayesehamba emhlabeni mhaye hamba emhlabeni kwase kuphela iminyaka engaphezulu ka10 ehambile emhlabeni uthi mfowethu Ncube ngelinye ilanga ulele kusebusuku uthi mayelele uthi wayibone hamba uthi wayihamba wayeseqhamuka endaweni ehlaza uthi mayeza wayesebona umuntu owayilele ebheke phezulu isisu sikhukhumele singangentaba uthi mayeza sondela wathi hawu engathi lensizwa ngiyibona lapha engathi ngiyayazi ake ngisondele ngiyizwe ukuthi njengoba ilele lapha kwenzekeni bayifika eduze kulensizwa umfowethu Ncube lensizwa yesithathu ebebeshomene nayo ngokuganga mfowethu bandana ulaleleni lapha walala kabuhlungu kangaka kwenze njani ithi lensizwa mfowethu Ncube lokhu ngahamba emhlabeni ngilele kanje liyani izulu liyabalela kunomoya ngilele kanje anginyakazi uthi mfowethu Ncube kwenzekani ngicela ungilandise ithi lensizwa mfowethu Ncube njengoba lilapha ngathi uma ningibeka ngihamba emhlabeni uma ngifika kwelizayo ngathi uma ngifika nje emasangweni asezulwini sase ngidibana nesilwane sezulu unyazo lwezulu lwase luthi mntanami lwathi uwe lo ebeniganga nona amakhosazana na uthi umfowethu Ncube insizwa ihluleka ukuphendula ithi lensizwa umfowethu Ncube uShembe wabe sethi abona amakhosazana abangeni ezulwini ababonani noShembe lapha emhlabeni nakwelizayo ithi lensizwa kumfowethu Ncube ngicela ubuyele emhlabeni utshela abantu utshela insizwa zonke zakuleli bandla ukuthi umuntu owona inkosazana kaShembe akabonani noShembe kwelizayo manje wayona nje uthi ngase ngimbuza mfowethu Ncube pho wangasoda wena kwenzekeni wayesethithe sakhe isono esifana nale ndoda athe uma ifika wayificilela ibheke phezulu uthi mfowethu Manqele uthi ngabe sengibuza lensizwa ngathi ngingeyeni ukuyokunikelela kuShembe ngikucelela intethelelo na uthi yathi lensizwa intethelelo yomuntu olala lenkosazana oyona inkosazana ayikho uma uyela nomnikelo kuShembe ngabe
uyathethelela nje kodwa uma uthuyela lesisolo hayi itethelelo yafa yikho uthi umfaka Manqele njengoba ungibona angasasonti nje kungenxa yakho uthi nami ngiyabona ukuthi kusho ukuthi kusonta kwami kufanele ukuthi ngiyadlala ngoba sengazi ukuthi angiyukubonana noShembe kwelizayo ingezwa kucwela inyembezi kimi uthi umfaka Mncube ngiyathanda ukuya esontweni kodwa kufika lesona uthi okubuhlungu baba ungumshumayeli kuleli bandla uthi uhlale ngibuza njalo uthi mntanami wangabe usaya esontweni kwenze njani na uthi umfaka Mncube kimi ngiyesaba baba umtshela ukuthi ngidibane nenkinga enje bafowethu insizwe ezinhle ezonyazo lwezulu wathi uShembe zibuko zakhe ayibuka kuzo uma uyona vele usiphihla izile sibuka uShembe ayibuka kuzo